son ذي ظلي غفصك لامك غومكور الشكل يغلي دزنان ثمور ثيتشاتو ناغور ثمور ثيتشاتو ناغورا ثمقلت ذهي غايما ولا هولي ما مكتشور ثني ضيك تشمي تحفر تقر ذن مثنور تحفر تقر ذن مثنورا توصدي غفي ما أفدار سذي مغور أثفر ثويا فيو أو نسعي ثكمة محقور توصدي غفي ما أفدار سذي مغور أثفر ثويا فيو أو نسعي ثكمة محقورة Comme d'habitude, comme Yel Tikelt Mednesser Boujima, toujours avec cette équipe qui bosse dur pour la réussite de ces soirées, et avec ce public aussi, et l'orchestre, et voilà, toute l'équipe, c'était très bien. J'ai Tikelt Hamzouar, c'est de l'Ahlar. Tikelt Tisnef, les dossiers, donc Ramzani Gadden, à cause de Ramzani Kier, donc voilà, nous donne certaines nommées. D'ailleurs, je remercie Hakim, DJ Evans, pour le travail qu'il fait, et lui et son équipe aussi, parce que يل ثقلت يل فريد مرد نملي نتفد الحاجة قرنون الحاجة voilà يرنو غرزداف. Donc je lui souhaite aussi beaucoup de réussite et de succès pour l'avenir inchallah. يزر ويغلف لحمه
Sgouassaki, c'est vrai que au Sénégal, وغنتنومين البوبليك الغاشي يكون ديك تابع عن لاكtualité de la musique وغنتنومين هي مثلين une soirée في لاسيليا مي سغواساكي سي فري كو سنخسرت شويه بعدرت شويه سي الموند دو l'art parce que bon il y avait mon bac du coup j'ai préféré de me focaliser que sur mes études et voilà mais ثورا يعدا كان قليل غلط في قاعده c'était pas mal ça va. علاش تتمنى تخدم سيليا تكمل دي الشنان غتغرض ناضي سين Pourquoi pas dessine? Parce que bon, les études c'est très important. Même un artiste peut rien faire sans ses études. Il a un certain niveau. Du coup, voilà, j'espère que se déclarer ici. الزواجي ونكذ الخيرة يسفوته اي غسم كان ذاك ولي فيه لا يسديري وتوخم يد الأولى هي بالراي déjà قبل الباك فدير تالور فدير تكومبوزي هكا شويه et pour السنه كي لا ديسدون on va prendre ça pour نتقارن plus au sérieux et normalement on va l'entamer dans pas longtemps parce qu'il est temps. Donc زعما الحال ديفا سغواسا ديسدون. Voilà probablement. تضغي
دونك رمضان كي مازال ثوالي d'une soirée, c'est pour le 22 juin qui et l'annexe de la maison de la culture Mouloud Mamri à Zazga. Voilà, donc à partir de 22h, soyez les bienvenus. Vers بعد رمضان Inch'Allah, pour le 30, la grande plateforme de la Grande Poste d'Alger, Inch'Allah vina pour un méga concert à partir de 14h-15h. Voilà, c'est une que je vous donne rendez-vous. Voilà, et soyez les bienvenus, hein, Sophie Soun. إيه يا إيه هاو